Thulane dumela. a shele kae Re teng ba khopela o re tlhalosetseng shoto go wena mang go tswa kae and then keng ntho go le dileng o re ditse today. okay lebitso ke nna Thulane David Mobadimo ke tla ke le Soshanguve block NN extension 3 in short ke le bitseditse regarding taba ya ngwana ko hae. Yeah. I'm a single parent ko hae Refo. I'm a firstborn, Osaka ke second born, third born Kim Shiman, last born Kim Shiman. So ke le bitseditse tabeng regarding ngwana ko hae wa last born. O ile ko me and then haya ko me re bile le agreement ya hore nka se khone o patella hore nka o ntsha ko me because wa bona seemo sa mo hae se bjang. Yeah. Okay, in return like he's willing hore ka ya ko me and then pataka te creela black e kwaring maybe a ka ba number 1 because ba itse hore dichomi tsa di tlile dire ba kreile black mo hore a ka ba number 1 and then kwana ba witse voting last year and then a ka ba number 1 a cover like a cover in charge for everything or you spend a kilo spend se ko spenda mere kwa mo hae. Yeah. So ka dumela gore okay wa mo hae nka wira ke lebeletse maybe le nna dipotla tsa and then a tsamaya ngwana ba nkopela gore ne ba rekele dijo fela and then I had to buy dijo 50 kg kho mazambane cabbage tse 6 le khetsa mazambane le kho le disco tse 6 ke se na ba se require go nna fela. So those things so when o di sitse life go yena wa mo fatsona ka letsona. Yes, these things ke di sitse life nna ke nya ke le transport ka nya ga le batho ba babedi ba feletse since le nna ke tlhaga ko me ha o fihla go di film ha ke fitlhile di amogela ke yena mongwa koma street because ke ntrele yeso di amogetse and then agreement ya rena ya ba gore ke tlo reka diaparo sa o boa fela and then mongwa koma lina la koma e ngwana lengo yona ke ene go kae koma e ko etsoseng ntato ke ntate Thomas ba mmitsa gore ke Kwenika ke parke koma tsa Kwenika ke ntato mogolo or isa le moswa ke ntato mogolo close to 50 something years apart ntate ke ngaka or ino ba motho le go ntsha dikoma according to na bona ka nna ke mmone e le ntate o ntshang dikoma a ke mitsetse like background ya hae gore when it comes to cultural o dila ka so it happened hore during the course ya koma na ke sa full time because ke na le duties tse ke dirang mo hae. I'm a tutor ke as a study student so I don't have full time so ke tlo ba le tšhomo hae one hore it lonkela on my behalf if not I'm not available so waya le nna ke na le nako kae so ha ke ya ha ke fitla kwa ke bana ba tshwana no different and then ha ke le kwa na kwa le kokomeng azangwa ba le story so wa lwala a shapo like no mara hona le ba date kokomeng ba date ke batho ba tlhokomelang bana yes but na ile ba ba kae 2 3 almost lama Thomas le ga ba kra ba le 3 yes and then suddenly lama fell ke kreile 2 and then o mongwe o ba thumileng le yena ka mo kre nona lo mongwe nyano mosweu nyana ha ke sa dijo le yena na le teng spot ya amoelang dijo tse yena na stay then age group ya bona if you estimate o ka bona ba tsamela ka age group it's just an estimation it's not your ya bona but when I overlevel maybe ka age group between 20 to 30 or 30 o teng ngareng between 30 o teng ngareng between 20 because ke bone tsatsi le leng ha ba fa dijo a ke ra ba fa dijo gore o bone gore o nna le bona o tlo bona yena ba tsholela ke mo tlo bona gore wa this guy o nna le bona because are expose go ba le bona re na re ba sithen I get so it happened hore ke mo ke boneng gore okay o ba teng ba ma 25 maybe 24 taka tsa bona ba bore maybe ba tla so okay it happened hore ke ntse ke ya ke mcheka ke bo but na ke sa full time
Yeah. And then ha setse a tlo boa re kile diaparo ra di isa se ba senyakileng gore ba nyakile diaparo le diphepo Yeah. ka di isa. And then ka di 25 tsa July na ke molata kwa ke mmusa hae. Okay, ka 25 tsa July ke molatile ka mmusa, but physical appearance ya hae na isa khatlisi. Like, yeah, because it's a male spark, he was supposed to return to be happy. Yeah. Like about Tavil. I was saying about Boxbag and about Tilelvan Babon. Yeah. He favorite high, yeah, more special. But Azang Abon Saltao, Azang Arretela, Rautwal Vitola high or Kemang, see us sitting coming like Kemang, Azang. And then, okay, Mereko fell. So, life 20 continuous normal re 2. Yeah. Ke se abasetse le nna re 3 o lo mongwe phela di piece jobong tsa hae phela stay. Yeah. So it means na le na full time re phela re le 2 since le nna ke le 2 ka like phela ke le mo hae. So it happened hore ke mosetse ke mmonang pila bano like ke mosetse ke mmonang ha ke motsosa first time ke re ke motlogele because I relax. It happened hore ngwana robetsa until ka 7 up shiwo since a robala mabane ka 8 since a robala mabane ile la bokae o robetse are for example go irela EG o robetse ka Monday bushuba Monday past 9 a tswa Tuesday Tuesday ha ke lo motsosa le hona around past 8 to 7 bushiwo ke motsoso re monna eja. So since then azanga dira next and then ha tsoa go nna go mrawan ha nna go mrawan wa nna ali one ha ke re ke mroma shopo hai shopo like ke motho ratang bo dispatho ke motho ratang bo mimolo for example molo na ba o felletsa a stay like ne yo ba motho leng interested o re ke tse diaparo tse mpya a so diaparo I interested a bolele. So according to nna ke bona gare like ba re file setshwantsho sa hae a se so wena ntho o nyaka mpila nyaka ngwana ko he nna ntho ena ke nyaka ngwana ko hae and then ke mo fena am fena ka mkho a motsere so kana hore ke monga koma ke mang ke Thomas go motse mo okay nna ntho ena ke kopela timer ke simple akele akireng a ona monga krang thuso bona setse ke tsere this first step ke hore ke mnyakela thuso because tomorrow I will be blamed if aka shial fatsi motho blame me one banna len. So that's why every situation se ba leng go so I make sure hore tshwantse ke fit. So ya makatsa like ngwano a fole ngwano a thabe ngwano a bolele ngwano like a ireselo gore ho jawaja I want aje normal aje but tshwana ante ke nna le onna mo sofeng a o bolela a iraselo ko go ngoro a tswela mo kra tshaliwa how tlhahella a didimala. So nna ntho ena ke kopela a ke itse maybe honal something is wrong or honal something se hore was need a konna or nka wirela sona for example sello itse ko itse a ke patele but if maybe I need a chelete a koma like maybe gore nyaka ke patele like gore ngwana bophelo ba go be sharp because ona le bophelo le eno na le bophelo ona le future so a ka se phele ka mokgwa phelang ka teng. In short sello na ile ngwana mo hutama gore just refer background ya hae ya hore na ile ngwana mo hutama. Okay, so it was respect child. Na ile ngwana o utwellang, na ile ngwana o ratang sports. When it comes to sports, he participate in it different types of sports. More special soccer. Every day, manchuban past 5 hours we lotala ball. And then wabo. And then like entertainment, the games, it's a computer. Wadi rata. No asa itse le computer, ke mo fa computer. Asa itse ora enter guy. Asa itse off for guy. So ke mo ke bonang hore like motho ona le problem. So nna ke te kopella hore if
there is something you need us to do, and then or votes, and then or look is it or look like or look ebe motho le ena. And then that is always a phone. I did try to give him a call. Go phone ke tsamile mo phone la ntate ka metsisi ke founetse ke ena pele an kitse so re tulang like seemo sa are le tsamaile bjang are okay re tsamaile sharp are okay ona problem phone is because re buile ngwana o buile ha Saturday ntate phone is maybe Tuesday or Monday if I'm not mistaken kare re tsamaile sharp. And then who will have phone maybe after 2 weeks. Setse ke mmotsa ka ngwana re ngwana like asiena like a sharp. And then response contact ke ore wa itse re go komeng maybe ana na ipotsa re go komeng ho mnate. Okay right go botle sharp. But sansa be sharp. And then yena aso be sharp. So na ke kopella hore if una le ntwe ya ka irang hore sello be right. Lena tshwanele bana ba bang because ngwana o na le bophelo so gantsi au founela ntate o reng go wena o responda ka gore how after motsa gore situation ya ngwana e bjang. Okay e responda ha ebile gore ha ke mo founela ke mo kerile ha bedi go kolong responda ha ebile gore thulano wa itse go komeng like ha mona so o tla ba sharp like khala tsamaile until 2 weeks 3 weeks until today ke di 24 since abua ka o san wira phuida le mo hae but ngwana palla go tseara ka ara ngwana palla go tlhatswa di bya ngwana palla go titlapisa ngwana a mo roma shopong setse ke fetuile ngwana ka apele nna ha ya kwana ke potsa gore at least like ha bo ya somewhere somehow at least le nna ke tla ba proud ka ena mo special duties tsa mo jareteng re tla thusa but no like it's a lot gonna because I need to take care of not come to la montlu ka tsamaya and then ke sa itse ro setsele ma so thuse go winya ka mbile pila ke gore ngwana be sha thuse ne ke nyaka ke gore ngwana be sha like ngwana be sha be ngwana after bona gore ngwana ha sharp and then mudala o mo founela a sa tshwara di call or o blockile sala wa tsama bula case or something. Okay case na ke so za mo e bula because like na ke potsa ka re o tla ba sha o le disana le ena people le disana le ena and then ngwana o tla ba sha and then le nantsa nche gore since ke mo report tsore ngwana o bya and then le nantsa nche gore thulan like maybe ngwana o sha gore ngwana sha but at the end of the day a so nche anche le mabana zamelo phone a ya tsela. Okay so mongwana no uti no ngwana o teng ka khona mmona le ka khona mmona okay au mind or ka montsha mo mo camera le batho ba bone seno sa no I can mind kana rona le how many years una 20 years this year o tsara 20 years this year ke tsore ba ka mintsa gore nya ka tsena gore mo dira le ka tsena wena o prefer re tsena ka tsena okay no problem tla re bo hape mo wena nya ke la thusa mo fatshe No, Musofe. No, Musofe. Hello. Sir. Wow. Hello, Pop. Bo. Bombon. Kwena man. Ushapo bana. Una le ntho go ebolela. Silo nna mo. Nna mo. Una le mo ga Ujel nyaga dicho uko na wala rasen nsal de bla zona raso papu bo nsal de bla lensa tat dira isa togori nsal de
1 ba o dirileng ko komeng ba dilo ska bolela sala ba o beta o na le mo sala ba o busha bothoko o na le ntho e boneng awa bona next mara o shapo mfana baba nyaka thusho o nyakele thusho awu mind ro nyakela thusho o nyakela thusha ke o khona ba shapo ne ba kisa ka bo tsara semo nje sheba malume sheban kono mon bon ke ba ntse ka fe re sa le ka fe re le tshwere bola kodima camera re sa le tshwere bola mina family hape ya re ka mo another house ka mo le challenge hape ya ngwana ngwana le mona mo a bolela dirisa since awa are kwa papa since awa komeng ka di 25 tsa July ngwana a bolele a diriselo o dutse fela ka mo morago ka mona le mo a go betseng mo teng a re tsere bana ba go dikomeng ba ba dirang ba ba go batsa ba ba betha gore o diragala ha sharp at all ha bolele ha diriselo next ya mona so tabuta ha gore phone etse today le ga nya ka thusha ya gore ngwana a khone go khumana thusha cause tse di le mo ngwaneng le na di a motlaba ka tshwana le ha tse gore o diragala ya no family re lebile ko itsoseng no re lo checka yana damane wa a dirileng sello se close scan wa so re nya ka ra tla account le mathata hae e bile a bushetse ngwana from ka mkhona le ka teng so as we speak we are going ko yena no lo mona ana o chaba ya no ra ka chaba ai khona a ka ro chaba re tla mo kry ya male mo teng lekhole le konhlungu ba re ke Manuel family ke la itse rena re no phela re le update ya re tlile itsoseng re kreile mongwe koma ona ntshitse koma then ngwana ba la go bolela fiana so e dula le yana fatshe re tlo re mathata ke eng ngwana re ka mo ka la thusho because at the end of the day ya ka ngwana a thole thusho yeah so I think next time batswadi ha le isa bana dikomeng nyaka go tseba di number phone tsa baditi ba bana gore ka dilo tse swa di tlhaile re gona ba le proof e sharp ya ba le matla le baditi le lena le batswadi le tsebane gore le ska no fetana fela kwa le tsebane ile exchange le di number o monga tletse ke bothata wena ngwana ha o khona o tla a fe witness on put it straight bare batho ba dikoma ba tlo bolaya aga tsang fanola ga misa docteng ba mo khama ka dikodu gore ba metha o ga rene o bolaile ke dikodu aga mo tsamo pela lena ga mo tlhapisa ga misa docteng Bueno, flopo aqui. Why no abolela Joseph?
aka misa doctor mo pela hao ka tsale 200 nze setse go raba dia ka re eju na ke tshware 300 mfe 200 dio ka re go doctor ba nya ka 500 wa bona gore ba ntululela aka abo wa phela mfana wa ntse re tsware go nna ha bole o ba no bole una lo ase fresh una mfano mongwe o tila bolela le why time adiman ngono ri mshiyele mo le wena ke ri no le one ngono nne le no moji bona lo wa bolela no go wena wa abulela go wena le shoka mo tshwara 2 days nyana o tisa shebo time out ya ngono ri mshiyele mo once wa bolela mo mos re ka se ndiri zombi go ntu mo bua Ejo sakushiya urihamba nawe uyokhuluma nje akahambe utime amsale no time 2 days nyana avuleki ngono kore dama no strafa the boy strafa ngate dama ko fitla ko ngwa fela abantu laba bona tema utila wabona yena wayithi hapa bona re etsang o re nang sa boloi bo seyo wa bona re ya ka itsho mara no yena rilimo wa bulela kanti jo kwenzakala nsilo jo ungakhulumi prayer yini into rongo bayenzile jo sinokela matepe jo ejo bona unento rongo bayenzile nganye ngini khanda khuluma ukuthi yebo noma cha sukushiye yi ya sala sukushiye asala asala utla mtlisetsa kana di bus la mo khuluma nawe bayakhuluma thina masikhuluma nawe wakhuluma iphutile re tamtlisetsa sepa seshebo upi reisi dite but at least abule una sakshiye rest ya utlasala time then 2 days start was a mlad bona lana bona wa bolela marile na go ya gore na bulela o tla dinoka motsere jo flopo ke bulela ntho ba re lenyona e go arbo o ira ka mkho next ka gore no go botse ntho wa he motho a sa lwale o mo ira ka ditlhare o mira o lwala o mira west ntho ya sa a itsang yona o mmetse ka slide o ba ntweo a mfana ka bula pelo man tlolo e dira ntsozi so tlo and then azang ba robala ka tlala from the 2 tsa May till the 24 tsa July azang ba robala ka tlala le itse batswa ke ntse 200 ka dipitsa di ntse tsamaile montshare ka ntsha 200 ka tsama lo rekela bafana ba borotho le dikhuli le machangana la tlatsa wa re aba bua le ka mona motelle bafana ba na ke nya go busa dikatara kampane le mpatelang yona yela ke tsie ke sa sendle ntephumile lapha isiphumele nje kwenza kale uthi pho ke reke bupi eko mai level la man ya level le wele mlilweni ene monna ntse ke jago then iphume njani wayephumile hele na le jile kacha ses 20 le usilo ses 14 ele ikamo ba ja pizza tse pedi if mo hla kuyiwani usukubona usukukhuluma nobani ba ja hore le batho ba le batho ba le le awazi mo re kra pisinyane una le ntho e bona papa sing sharp ufuna ukuyela ngomeni manje ropele pina tsa ko ufuna ukuyela ngomeni asama sibuyisele ngomeni Fukuza uyakwazi ngisho yazi direction uyakhona asama sibuyele hayo tsamale yana go yana yana go Siyabuyela ngisho angisho selo siyabuyela ngisho
sibuyela khona itso sengangisho la uphumele khona awufuna ukugeza ngentelezi ane braro maybe utsiyetse ke sa wara la khale ke tlamuthu ke tlamuthu or ba bethile o tluile ka letsoku a opela le monate ha fetso tlhapa letsoku ba bang tswaela la pelo ya haira ba tswaela ba pila pila momo ver ka pila o matepe di boy o na le mona o itira mona re opola le nna nako ke wetse ke khopela re ile dikhung ke khopela 2006 ke khopela o mwana wa chumaka go rampethe ka sbuku ke shwe a ke tswa ntlhalwane like ke note hwela a ke sa khona mara ke tswa ke boa hae first day brayaka ke hopotse sephatlo starch na ngwanyana mongwe na ke mrata thata sontse ko mmona ke stationing ke je a ke tswa ntlhalwane bra banong o le na tswa tse wa di Rootman dapo o tsa dia patala tshering tse di mtlafela ne ha di apa dapo tse respective azanga expect maybe expect lo koloi dapo na expect lo tse ding tsa hore batho ba le ba mkwatetse bo botle re tlhanetse re hana ka yena ra ya ka e komedi so respect tsa gore ba mngalletse o tsa Africa o lile mfana go gating a bona batho ba tletse ko yena bo rakhadi ba ka ba grina ba ba lena a makala la dapo le batho ba mo khala ba di usa hae na sa o tla le ka ta bo stutu ba ba tlile all out ba za tlile motla la all so out. ka diresa no tletse di aparo go botsa ka di aparo yeah wa tswa le montse half stable na dapo di present o di kreile e vitsa di apering tse di apere wana tshungula after hour ngene bakumele bakuthengele imoto or iPhone wantswa so wa makatsa uri to expect le orinto bape no wa tshwantsa we irang no daman tshwantsa skime diaper no amise mereko yeah sello motse ngwana pereka ku buditsa Rootman motse ba fana ba ne ke ba tsele motse barawa motse beku time umthetho umthetho beku time ukhuluma nawe wana tsona ha no ba ore ke le eh tsona ha no ba ore ke le yo tlhakomeng ka ro wa starchitse o ya ga phone wa o starchitse o monate nanga o baila phone a ke stress if ya ga phone no mpotsa gore no ke nya ga phone a nkela phone laptop ke molatile Rootman Funa. after 3 weeks wa utlwa reng asikala ke rejo a o ro lebella fela akitse o tsira o bolela go jarateng wa ndatella yena fela ke o kokomeng wa tsara go o tsira o tsamaeledi e re fitla go gating mo go gating wa nela le no re tla Go kanozo, a re go gating mo kanozo. re hana bana aha na re le mo fosting lo e byanda ide hayi shit ejo e byanda ide mhlophe ya itlale yona ta me phela dilo tsa ha mo hasholla le motla ba shapa ka re wa bona a re tsene pila ham sama ba fo mo vera ko boss yabona nawe uzobizwa ngathi umkhovu nje ndoda hawu kwani no aya ka re ba re woza wa ya o tswa bitsa wa itse go tla shaba ngona no le rane aka nna mara o jamba so phone la bora khale ba ha fa wanna ona mo extension ba ba yena ka stitshela ka itsa ditsela re ke na utlang botlhoko tsa tena le wana o mona ngere mara ko mafello jamba se bua e ka tuka o ka makala ba bua bora khadi bo mangmang wa itse ba sadi ba byang le ditsa dabo ka mafetolo ba mo phone tsa ba bora khadi ba mo ruile ke sho utlwe torte wa ke ba ba mo mantse ba mo ruwa ba re number 1 re ke lo byang wa twa yena kana dumela ra zai mara go ba felong o phosa go nna re ne nna le mabilo ba ke konota mabilo le no bone dume o re dume ka re ba le ya mmwela wa imeli wa ruile ke bora khadi no ka mo shia nna ka dumela ga re thu mara go ba felong o jega jamba se ba oh so yena ne le number manga ntlantle pila nzeli na ke number 1 number 1 okay ale kamkho ho re utlwane le abutala ha patela lo patela le lo labo ka tsaya number 2 ye ka ira number 1 yana ka mi ka ra bulele la fisa di tlhare tsa kokomeng o di fisa a sa lokolo to ka re ke motho a postilweng ho tla go kae kokomeng ke nna le yana mo fatshe ra bolela ra utlwa a ra ka sele ke ira dilo tse ke tse di o ya mo di mathata
mo di mathaba a boledise motho ayo ya mo di mathaba ba re bonsape Arba lo mo siya happy. ba ilong punya motete neta bona batho ba tlile kokomeng hwa tlala a bona batho ba tlile ha itse motho ba ka a bona batho ba tlile go ba faneng ba bona batho ntse bana o ile melao wal sello ke ha se sello ke sello a se sello molato ke eng me bra bolela molato wa hao re khono solve molato wa hao o wena o nahana ha se ka re tle thusa wena ba fono ne elo rona le bothata a bolele re khono go o bona bara wa mo ba faneng ba ne ntsa bolale o wa go standard ka re ba ntse ba dlala bolo botlhe wa mo tshelo velo re le fiunyana mara e seng konte ke tsore 33 ya bashima e seng koma yotlhe ntsa bola le fiunyana ya batho a le monate kanu ka utlwa abutaila ke last of last week le ampotso sello a tswe ka jarata a bolelle motho a tsoa o nna ka mo marana molato ke ke ra yona ke molato ke a bolele gore molato wa hae ke go be ke expectileng time up tshwantsa tse lefielo a ka lolela ka mkhona ira ga teng like o buile le go comments a lora a tse haraka o harakiwa go comment ya ga go school sha a ke nya ke le inspector tsa le di re yo kra hole ka mkhomo wena na spana kirena ibile tseke go motsara tsho nyaka zanya ka wa tshwana he ba ntse mo go ngwana ya nnela mmuti mote ba sale ena mora ande zawo pela pila ntshali di pina holo monate nna to fitla go haya a sanyo o ka re dibara mo fostilo ra tle ko me because ke yona problem here wa wana re ir leader guy leader to an extent or to mona na hore a una selo eno belo re demand o te pela demand wa ntwa wa o te pela dibara wa te pa dibara o le go bolela yana o bolela go tla so ka ranyo go bolela bona no o itse tla mo tlile mwanna nna tshwantse ke bolela 100 hore baraka ina fa wa mote o tepela demand wa tepa demand ita jones sel bona re ke bjanga le bakela bona ba nya umpola ila koma bo awa ana zanga suetlelo pele bo mang buloi ke hana ka bona ba fana hore ba ba loyi ke lo ka tsatsi le ba tsatsi ka tsatsi o fetlo thata le tsoko ke le ya hae ke no ka re motho ntse re sampe thata le matla so ke tlhaboloi malobanyana ba mpotsa ka ntse o hela koma ba jela bona so jure koma ya ke yona e bile ngkholo ka mo ka bana ba ke ke ba feta ka mo saiting mara ga le so ona tse o di tsebantse lo reng o ka di zama di amusha tlhalwa smanete a ke na ntho ba re ke mo lebatsa o sana ngondo tsela o ka re mo khawathile o ntwa ka o motlisa shashi e lo re yena o boditse di bara fono mo for nyako o tswa o nyako ya shashi o mara yona solution e teng ya solution e teng